when you mfaza and no poedu ndukolizo gino ya jamaa pamina de kapane ngame azande chinaida ani undo kindo azande chinaida ani undo gani kindo Kingdom celebration in a year yomutisa fisharit nin ngaga jigana dule 2025 budget atareng mangata ngogu neka hosti gunamba ngo gwa boro neka ka celebrate Kingdom Day nani kumbo gudwe ya jamaa aborongo wakenya we yo inongo ngame Kingdom Day na mbidata aboro ongo borona ongo wakenya we gipadulere go yo paidu ono munga zande minga zande gipale ne biparani bombikani nga zande abora ani bamana chapa ko undo kindo nani ani bamana chapa ka celebrate Kingdom Day nani kana mango ku celebration ne nya pazen for because ani nga zande ani munga kupaga mabulimo kusayo ani jingo kupanga gali ya bonga ga mabulimo kusayo kiye kurogo pegi sa ubangi sa pegi ane ye kurogo yelesa ngaka bamana na barani dunduko despite gini lig bodu morogo yo ani bamana chapa ko ndo gani kindo nani oyanyani we kindo ngaga zande duyole rukono jongoro te ruko jongoro ngame munga zande munwe kindo berote ane kanya me ani sungu basic yongo ogwaboro ya fu gumomu fu yonga inbe kumbata ino gusunyenga ga kindo no gusunyenga ga celebrate Kingdom Day rogo jigana dulere ani mbuyo nani biko ya show yo onabera nga wolidu yaka bimana ani kamu gipale nani kura atunga no bodu keni kura atunga na bahare me onyaja pani ngo guna bipaga culture abona tagwa guni gito lakini ani nga zande anosungo base nga mo wakenya meja aborongo yole umena ado achi gene na ado abe yote azande ani bamana chapa ka celebrate Kingdom Day nani azande ani bamana boro moduna bigi fugo dumi agumbale mumoino ngamana kina bero ulitoni mana maji urukafule unuko pushikora pa yo pushiro guru nganene ya jamaa gine pad na manga